Kwezi wanama watukufu mjiunda wa harumwazi nsanansa za dunia mjimushirani khair na aman mkufanya mna post cafe mtiti uskale unzo kaunzani ni tabaruku mbavi haramwe situation generale yahe ulamwendo waho wana wa Komoro hama zenogozambao ani du patriotisme du mwanzoenzi ilini onesembavi ila contradiction ilono wa Komoro hususan du shababi wa hatu haruma inu mwanzoenzi watsohele wa ishweleni amjo rohambabi ya mwende temu hiyo ni njia haruma mnate mumtiti nada mweze ntinyi jirani yekwezi wa Komoro mparo sha Fijo mparo sha Baya mparo na Fijo la wanada mwajimobilize wa Seychelles wa Maurice wa Rwanda nsibo konga bo mendelo soni parona wa hafilia mparona izon nsibo kan kibaya hao nemesha bura ya hoana wa hensi enamna aliyo la ilaha illa warungwa yenshiwondo mrefanya hazimuliwa ubure ngo ushashe halisi warungwa haroma ubasaufu wa maisha haruma zensizo amazensizo kazi jaboka wanaja muokwa wana ya ukaze ekipu zao rekaza za henda mbio rekaza vole rekaza mpira rekaza iliza kanjema zensizo ngwa wanao haruma zijanibu zonsi pia wakewema shejanibu bokoya mawobo ngiyo na mvuu zijanibu kongizo na mvuu lumkayondo wa hemaraya mreonre mba maji mreonre mba mwenje mreonre mba nzia nje mabire yahunde aeroporo njema yahunde nsilo na hafu wone wahunde hazi wafanye wahunde lapitali juka njema wana wasomesi wanro wa oriente wanro ili bakubasa ufu maisha wa kweli heni mru harmaze nsi hamade Seychelles hamade Maurice heni mru havashana mboda ngwanzoensi ya hahe nguibamo nguihifadhi shaharu majanibu za maendeleo tizanrongo za wanruwe ndombio tinrongo za wanruwe ani wanduware mpira wanduware vole wanduware handball ngo haruma ze janibu pia shaharu majanibu ya ukayensi ya hao ike haruma ubesa ufu wa maisha zensi hizo zivasha na mboda ramtitira mhu rambabara mzaze heni mru nguwano noensi ya hao izagaze iwale vakemesha bora wanewaunre hazi wafanye vake msomo vake unono vake heni mbarongo boko yo haba wanadamu ununga sensha mo binadamu wa ukweli yone mana nzone ni soka ya kwezi bwa Komoro na mdwele wokabanu michila wozamba miudobe ha polemiki katsonese la kantingo erao mione namna kama ude ziwa na ngamjoka ya mindu na kaya na kawanie Komori hiyo harumarongo za spori na iwania wakati manji mitide mndu najwe milie Komori shindwa wala mitide mndu najwa kani yenge Komori nione shindwa shanyika mwelewa ni usungu hawafu matso eda mwisho matsoni hamahaba ya ndrabo nyanyika mwanze Komori ikatsambe Komori ngejo ushindwa heni mru yetso pwani beshea abo miide wengwe Komori ikatsambo kaya ompira uko tsunishihulisha mi uyenge Komori mi uyenga ye Komori heni mru yunipo hani heza hani kaza heni fumbo dami uyenge Komori nendawe la ndau lemna emna fulana wa majana mararu volovolo ya vaya ye ujire ndo kangwa nzoe Komori hanami ukamimru adui wa Komori banja vanfula na veri tsambe Komori ngejo kaushindwa
yabo miadu imhu ikamsuona ya ukaya ngabo ilushambao bases ngabo fukara wa ankli harmaze janibuzo ntipia kwa nada mkwa tuanza welewe ya ukaleo ngamjova shana mboda mlinde ya ukaya rese la kantinge rao heni mru ya jaone se patriotisme ya hai hitwa dorara hitwa wana wafuma pasulezi hitwa wa usubuti ukae kwa tura gendarme wa rariye wa pue madaho wanjie dari wanruwa dungu mpira mbio na we maisha hao ya henu siku maisha boko mnyezi Mungu wae ufukara ngwenje zao ujinga ngwenje zao ufujari ngwenje zao zetwabia binga zenje zao izo kazi tusuhilisha tamana mkomori zenza yangizo kabati hata mnushuhuli honeza roko hizo leo kartu vasana mboda rakaveri pia noensi hatu ya kana mahakama rakaveri pia noensi hatu vakambenrwa hula ravaveri pia noensi hatu ya kana mbanya marahala rale lazem mbeza hatu rale lazem mbuziza hatu rale lazem kuhuza hatu rale majoya hatu rabiraharu mwanziana hafu rabiraharu marala namfi wa hatu karitsu kaveri pia rahifadhi mipaka hensi hatu karitsu kaveri pia rawana na ufujari wansiju hatu rawana na tobiambi rawana na ulevi karitsu kaveri pia rahiju harawana raba karitsu hanza mwana ya ulwaya karitsu hanza riwone bake ufujari harwensi hatu karitsu kaveri pia raba karitsu zanza za dokozinu ya ukalewo riwone mwana hatu ya ralwa hizo batsilokari juweza ajinile zivi ngari koveri pia batindi mriyatsuwa la luza la mrundovi abo heni mwana ulwaya wahamade wangu ya ulwa ngari koveri pia heni mriya vemfula na veri rijiheri soma bareni riwani no bake msomo riwani no bake mahakama riwani no bake basofu wa maisha bake hazi wandu wafanya bake mwenje bake lapitali ngari koveri pia shale obu akomori kamdura ngusubutahani tsukutunyi mashababi akawo tsikoko hangu woti mbaya hangu de ujuho hende hadolize gogwagwa ngwaju prema barriere kwa naura polisi kwa naura hata mbamrutoka wonsi ngwaju ka prewa ulwa wafe ngari koveri pia sha wandu wadunga mpira mbio wandu wadunga mpira mbio yoda yonga koveri pia ikamtsona kabo mtwaro mwasanganati mtuhama ufukara wa ankli yeveri pia laziburi kesonsi pia deveri yokensi hatu vakiubesa ufu wa maisha vakiubesa ufu wa maisha wana wasome vaki amani bonsijuwa rasilu ulawe hifako msa mbati lobo heki hai mbati sojare ngwafungwa basi mbati nokari juweza ajiri mbati sojaha ulahafu mbati nokari juweza ajiri na zivi ngari koveri pia ngari koveri pia henu mrajuwepo tasi rendera alimeze ardhi za hatu ngari koveri pia rijuwepo asubuhi rendera alowe rilubibeze ntia za hatu ngari koveri pia riwane enti hatu bakela pitali njema vake mwenje 24/24 vatike mkomori ujoka na tamu yamba majahunwa ngari koveri pia karitsura mru ngari koveri pia rijokebwa no ihebi karna humbulanja amwe mijahatu ngari koveri pia izo kunahwelewa bomana mkomori shango jojo sekara ajali umpuo muhenzika roha yabo wenzaho urilawe bukara ajali barile mwanawe yewe ngofanyo jamwe komori enda juse zuma bukara ajali bahunu tsi jusa zuma yabanga mjoka monawe ya ankli ya wakomori yabo yarudia enzaho roha bukara ajali wenezaho wene wajuse zuma bachingora miorongo hindrini izo do jamba ngwanzo komori de bobo ya Facebook ngwanzo komori mfanya iyo mru mzuzi juzi jana ya kauzamba okay baba Facebook ufanya samba kutujwezo nafanya hayo hamba ndo jusa ndo hubua sali ya ujusa zuma yenga sina bezo nyum komori ngana bezo ya ujusa zuma yote ndi horeliyo yode yankili ya mkomori bayarudia katwelewa upezo matsuwa kamle shahafili na mru yadunga mpira mbio valada hefura hangiyo valoju mwetsale komwa
vala mpira ndo mpira mbio ngojo humlisa ngojo jana amani ngojo mlikamba majiano ngojo mlikamba mwenjeane ngojo mashala pitali ngojo mwana hani barongo bawo wadungo mpira mbio yodo banu yalio katwelewa ukaya ekaleo karaja haja Komori hajafanya centre ya education na centre ya kine na fitness valanga mtsango haruma unono waho wa Komoro haruma wanruo tsipi ya boko ekaya wadoli babiye wenda Madagascar wadoli babiye wenda bush da hobi ni hindi wadoli babiye wenda Dar es Salaam weli ba milioni na milioni wabala mzaza hao mapesa ya bi aliretour ya ndwaile wandwararu mapesa ya lapitali mapesa ya hoteli mapesa ya visa mapesa yo pia ngarjuu ya punguza ze famili ngarjuu zisaidia haukangwa wajuu mrenga wajibu wakara ajali ya aji ya nyongolo mdu ya aji ya unremba suha ya unremba mvu ya ujuhaende yabo mimi adui wa Komori kabati adui wa Komori yanzidia datambesela katingo wajuu shindwa uwone uwengwe Komori uwo rohabo ende zaba uyenge Komoro rohabo ende zaho bakucha vanfulana averisho vanfulana ya ruju yabongo engwe Komoro ngelazimu usukwale uhimile Komoro nabo kwatsujua udamfi yederamu ya Komoro hindini haukamiti damfi mahaminji harmazen sanata za heba harile hindi harmazen sanata za dunia na mujiseba ngamjohambiwa yabo arukwatwelewa za ndogezozo tipia ya ukaya ngamano haukhashirisha no wa Komori wakena muwanono no wa Komori wa njia ankli no wa Komori wa jwena mna ulambahi watujoswanu wada sukari watujoremana AVC watujoremana nushambo infarctus tous les maladies cardiovasculaires zimaruhe wanwa maruhe welewe ya ukaze mbade hizo akam mruko haruma amani wonge namo ye mruko de hauno mpira wonge namo katserewe yabona ritenderi kenamo rike wanono wana wasome rike haruma amani ngenjo henadona dwangala mpira. Donc izo pia wa Komori kwa tutahawazijue shanga mjopulwane hensi wa hata kwa tuwele wakakati posto kaya Komori wa ushindwa through ya 1 zila ironi ya uprovoke nione ze reaction za huwa Komori shotu kamiti joenga haoni sheke Komori wa shindi nisikiti hebare Komori wa shindi mtafadhali mrenzi dabu ya ankili ya hatu upezo matsu hatu vre manguo mfubi na ongo anionao heni wakati nila tso wakata hangu ni juhao tiranso wana tiranse mrumshe tija Komori hahuja njeni wani ni tsangebeshe beshe mnendu mtiti harumo umbesa uhohe Komori beshe mnafunvuda nafu. Donc yoto anzani mwesheleza ni hanyo tipi ya mwelewe ya ukaya tidena mna iyo kilazima mdoelewa ya ukangelazimuo renge mfano wa Maurice wa Seychelles haukaze nsi hizo kamja parono wanu wana wahafili hana fiju walangu wa mana wala wafu wala wafanja kaze nsi hizo kujo parono zanu hizo nabo ngwaona lapitali njema ngwaona nzia njema ngwaona autoroute ngwaona entreprise ngwaona limousine ngwaona ani industrie bako mnyeze mguwae ngwaona hoteli zilo luxueuse mahala pia wana ngondo haziwafanya ngapo basa ufua maisha ze passport za hauzo respectoire mwe dunia zone tiso mutsonja Maurice bare nje mndungwanzo mutsonja Seychelles bare mndungwanzo yonsi shoti tea yonsi bokozi hifadhiwa ngizona wa jomba ngizona nguzo ngizona walezi ngizona mahakama izontu mabani hadisi ya ukaya anitambiwa izonti na henda naona izonti na henda naenshi naona mrujibi wero hakambre de Maurice ekambre de Seychelles mrugu tembe mrugu wono obasa ufua maisha urahafu monziani obasa ufua maisha omwenje mahala pia amani mahakama za aeroport wahani izo Mwenyezi Mungu wae yemenje ya mahala pia Mwenyezi Mungu wae aruke Maurice lambo komo njorengwa arikabatsimba majahunwa arikabatsimba rongo meno areto izo pia hotojardo ile zuwa kumorika ndanyi na maruhedi ngohi mrenzi dati jao vanutu kamrungu yengwe ekipu ya Komori urampira njajo paro yenga shangela zumwa Komori sutulo ushababe nyi ushababi mlo na zemvu mtido mda mweni kwa vinyo mwehinywa mweni kwa bage mwevura mwangamizo meshahanyo usubuta hanyo
usujaye wahanyu uwatwania wahanyu na mutsanganye mve fulana za veri muhifadhi yensi vake amani vake msomo vake mahkama vake mbendwa hula vake mba mwenje vake mba majahunwa vake nzia njema vake msomo vake likoli iyo de namna lazimu wanru wavaye wakeveri shatu uvaya wakaveri makatata makati barese la kantingerao baboga mnadwao machololo mdobe huwa twania wahanu hama ndongoza mwaijo za mafiti uhanyahanywa de wadulu wa hamzima rehafilishi warendo mapatrioti wa mpira mapatrioti wa mpira no katsonza ke mapatrioti wa mpira beshe kawa hurunga rujibu haze roho shangara nzori ke mapatrioti wa ankiba wa msomo wa amani wa maisha bora wa utukufu na ujamalifu wanaonre haziwafanye mapatrioti wa ulima wa ulowa wa utsunga wondo patrioti ngano yo lazimuri kenu hasonsi pia heni mru aveshana mboda hamadu waba ya hatu heni mru ya vae ya kensi kahono hakirarilwa rijuhe sonsi pariveze fulana za veri rameti jau ya hakinu irarilwa manwera la hito katuweza ajiri na zibi rone mwana woyi rone msomo menyeha rive sonsi pia fulana za veri ramekaka rjelewa sima watwania na mriwe pia da rivaze fulana za hebe rama komor da kartuelewa garuno mwana toya ulwa ya hava danga rununga mutwa biyambi mutichu daru rununga mwandu watungo hiba mali za daula ne daula ondasi daru no kemro na hafungwa bure katujweza ajirinda zibi garivoze fulana za veri pia rendera siege ya assemblée rendera siege e mahakama rendera siege heni bahanu riveze fulana za bani rambo kanga mriwe pia rife shasi isi mawatwania garanza wa mashabora garanzo mahkama garanzo msomo garanzo unono garanzo mwenje garanzo maji sisi veri pia shanga tsungojo ka veri pia usikwesela kantua joka hura evanganyiwe mazitso evankolinganyiwe mezitso mwende mwaduli lo wana hamzima mrie anjaru memnaki nyume ambokaya miya mambo ekomoringo ajushindwa abongo jodungo usankadi wa hata uredwa andu imuwa hekomori ne maandu iwa huwa hekomori ngo yabo himbu kutsofa kravati hapashia katikati la vitrintente hadu mona nyimalaba iso kamtanta samba donc ebonge yabo hao ushababi wa Komori nyinyi ndio maudu ya hekomori na mtafadhali mrohe harume mbankli mfu harumwemba watwani ya mfuma jamatini wauhezi swani hanyu ya ukaya hoka patrioti lo usikwe komorira umpira wa mdu dabo nga mrendo wa malaba na mtafadhali izo pia izo ngazi johuja wana warao mpira wana wendo mbio warao vole wana wafande soma bisikileti izo ngazi johuja pia batina tabu sheza mwando narilekeze nsi vake mahkama wanaone mba maji wanaone mba mwenje wanaone benruale wana walime wana walowe wana watsunge rikamansi jokana amani jokana infrastructure uwondo watoni ya ranzoru ulele uheye shatsu watoni ya waburukutina mafiti mredo anzerongo mradu ngwa mradezi wa hata mrado amamru yende adu imuhi wa hekomor sijabu wa Komor izo nga mtsoja njene shele Zimbabwe ya ukaya maudu ya hekomori bo mashababi mlona mahakume na 820 mongo miraro maudu nga mjorengaze video zinudo mwene sani katiba la mkonkojo ni mabia nukati mashele zanu nga mmenyelo imeshahanyi mdaza muhafiliha kamtsu vaze fulana mwende mwadunga wandu wakowe dimali na mali woji wasa majumba boko mnyezi mguwae kamtsu vaze fulana za veri mwende mwajuma boka kartuelewa namne mahakama nuendao rahobo wae le mahakama ndabo yala ya waharanzeli makatahe mkoloni hata leo karitsu juhara wanane omsomo ne valori za he mahakama ne nomsomo ne traditions za hatu ne Malaysia rejei karitsu juhara wanane ulevi wanja Komoro tsungu hangamizo obshababi karitsu juhara wanane maleza peu ya loponti juu heni mri avanfula na averi ramzadze ramhura mtitira kokora haru hawonse pia shale onga tsuko jova mfuna na raveri rihafelishiwa izondo gobo kazno rive hata mbaba hano
Nsona hatemba rongobo mkomori joka utina mwesha no shahonda menu ule eka komori wakalifu wa makubdi monde na ishashewa mbasheo mruloka na sheo harumanzaya mruloka na sheo harumagiza mruloka na sheo harumanzia za menyeha mruloka na sheo harumahandu watsona bamaji watawahano habonga rjoni handu wa mwejunia bim 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 one for abafor for na hukubano alana wala ontipi wala otoka Faransa wala wapangwa Faransa wana lani worompira ikawa na wala ontipi waka komor wana wakabala pia waka komor ujona huono kakabaje jokata komor tuchulore makaranta zero wala wana wapangwa Faransa harmaza likoli za mpira za he Faransa haukai horugo roba ruwali warugo roba maji wanu warugo roba rogo ebo ngobalo lo makini fio ko na wabe hodi ware mpira ukaya shangara nzo wana wakomori wajoko danfio komori woneka wa komori wonji wa hao njambo kaya yoke kiro kaya wana wakomori ngwarao hamwa stadi zinji shangara nzo wana wakomori woneka wa komori wanzawe komori wa hifadhawe komori sho wenji wa hao ndio kaya wazalo botijua lelo botijua pangwa botijua harumaliko lizampira harumaliko lizavole haruma pa importe wan sha tafadhali rohe hapo ba ebonge hapo kwezi watukufu kazi na hunzi ya besha mjokanga mjodeziwa kajuka ajala hangu kama ndo ajohelwa naye kazi na paro hunzi kakani janarongo ya ukaya e fierté hangu tindekse la kanti mtafadhali mrenzi de fierté hangu tindekse la kanti ye fierté hangu de ke komori nge wali yao nge pepe yao harumamesha bora nsuka hunna mbona dona ndwaro madam jani welenga kwazoba majiwanu nsuono kwa komori monjore ngwaheni wakati ishone shosha hangu shosha hangu jahe komori dekati cha komori sunduwa nangu afanyo hazi amani hangu ya hole jwa formula hangu ne shosha hangu dekati balamana mdachi haja komori haja honensi hatu ngio na nzia njema ngio na urahafu ngio na mwenje ngio na loteli zijisao ngio na amani ngio na lapitali njema ngio na ngutembe ngwabu wow kama njonjene sharmensi hinu ngwanzo ya rohe Almanya jenshi anjea shikomori tel mangujibiwa ukainunsi valo amani valo meshabora valo heni barongo nitukufu ni jamalifu ngamanzo shale wakatabo kaya on est qualifié le harmo championnat les champions du monde coupe du monde yampira requalifié lo nous on est fort ribattu rishindi Ghana on est fort on est très fort non ya jiboti juu ya jia onensi yambe haru hapa ndeza yonjo na nsingu tsojo sekiti mu beshile dijeni elma fitila bien iyo kamtsungu hanta mukaya ufdan banu sheo kashidoja hamvu ngilazimo shani soba no balazimu ngilazimuri joka uwinji wa huwa na wakomori wensharu mwe komori ngwa uharuma amani na furaha na raha owanangu endo likoli ulumwa dunguru la pitali hangaliwa ngelazimuo rikena fierte rikana fierte rensi ho fala kati rirensi ho hanzar lo sote ze etapu lo hanzar lo jini kasheo ritonisho sheo shansi tsine kansi shindi wanru amampira ishoti sheo shansi leonga mumlabionar mwa dunia kabansi boko yo respectewa kabansi boko andu hi respecte wandu hira hamansi hama Cuba hama Seychelles hama Maurice haila sheo ne jirma ya hensi ne institutions l'arma hensi no tukufu ne mesha bora la mazensi hizo ekale ongo do Maurice atudunja Maurice mduri ndinda mdachi yo urindira kangujo Maurice ekangujo Seychelles hela structure ho wana wanzawe ntsina mna wepanga we hifadhiyo hena mna walona court walona police de frontière walona ndongozi lo nyitukufu jamalifu heni mrubo konga haji deplace ndaje stane Maurice ngujura likoli njema be ho wana hende wasome ngujohunda la pitali njema kange modele angaliwa ngujohunda ile garla hinga jura para njema libire ngujohunda nyumba njema ngujohunda structures za canalisation na ndogo za génie civil za pangiwa yensizi lo nyitukufu jamalifu hizo lutukufu nesheo bukumru wanashija shatinde sheo sha 90 minutes ti sheo sha wanruwa dunga mpira mbio en 90 minutes ti jao arma mimi upezo wa matso hangu mimi isho ti sheo kama jaha sheo sha 90 minutes onruenda mwendo wa mpira ri washinda Ghana hawashi sabar shinde Almanya leo komori washindi Almanya wareme Almanya 1-0 hiyo ngeje kauri yenjeze zambaro kwa henri abonga mjojibu wa bami mwana mkomori timshindi ni bo Almanya
nous les Comoriens on est très fort par rapport à l'Allemagne, reshindi Allemagne lo remeze bosheto anamba kafe panarmensi yao andukwa tsunamba majiwa hanwa harmensi yao andukwa tsunamba bamwenje harmensi yao emajaru twa vurze mahala pia amensi yao ni mrutso tsinde mnanyuma he hakaka kabata tamba système de canalisation mji hama moroni boko ani gabajoka problème sanitaire hosoni ho ko edunangenje zao no kabata système de canalisation kabati traitement des eaux usées shahini mrutso tsimba mnagama hende afanyazi haja zahe iyo khatwari hosoniho bosheto no mbakave yensilo nanzi nzima ensi batho hamna nzima basi hani abo ebanu nde shiwanzo wambo kale wewe plus fort nga we fier de to Comorien barije mshindi 90 minutes wa kaura mpira tijao njamba mitsuka furahani muka furahani ro shiyo tinde furahani tsao ye furahani tsao ya nitsao ya kweli lensi hojuha ihime ikena mvu ikena sheo sha kweli shati sheo shadaka mongo shendaza urampira karemba biyana hata hayesho hindi mano donc yuma fisi ngelazimu au fur et à mesure on doit elewa mano donc iyo de mano kangelazimu hambabi ridoelewa rirenzi batani ne maswalata nyenyi mlona ze Canal Plus moda honi hanyunga mmonao ze seri nga mmonao ze nsena mnaziliyo nga mone june namna endao nga mmonao ze nsena mnaziliyo nga wapashia o wajawo manga nga nyima jevi nyi mlo Faransa mintsona tamba fierté lonjo kansi unundo tamba pozi bari sala kanti wa shinigana nono iyo dai nembu mshangu ye hijabo tijua ataka kansi mahanuguro kutsomba ndo ambe Komori wa shinigana alors abo kwasimba tamba barongo ilor mwensi iyo wamsola tana batani yonsi yamsola tana batani yotsi nsi lo wamsolata donc ebonge abo kwezi bwa tukufu uwatoni ya rutsa hao beshinga mjuka mjitongo baya ngamjodeziwa ngamjona marenzi banga mabuze kweli zone ze kweli bo mwana Mkomori hanza utsi hanze sela kanti anza tino ko hirini no tijao mi hanze sela kanti bangu mi hanza ndo ndoze biyo bangu mi hanza ndo rose vole bangu mi hanza ndo shati nde namna ino nsiyo ulelo yobangwa baseza dunga pia zotso hoja ikanga sina nsilo na msomo ilo na wanadamu walona imani wajere wonro watsona ubashu watsona matomale shawanza wensi ne maudu ya hensi ezadunga pia zotso hoja rob tukufu wa mpira rob tukufu wa vole rob tukufu wa henda zembio rob tukufu wa heo hazi wanru wafanye mbamaji wanru wanwe mbamwenje wanru wanishiwa wanawende likoli bakela pitali bakejao izo pia zotso jija shati utukufu wadaka mongo shenda za urampira wotsu utukufu iyo sanganati wanru kwa dojibu wabari wanru wanru mpira wa 90 minuti abo dahi abo jumwetsa leko mwa tijao kila zimoro doelewa nabo mintsu yenge Komoro shaka manzo uwenji wa Komori wa tabi hao uwenji wa Komori wa dhulumi hao uwenji wa Komori boko zenogozo tipia kazi tuhenda kabati maisha wanangwa viole wawe kidele kasinga njezao ya criminalite njezao o leviwe njeza zitwabia bizenjeza kamanzo bakeu watoni ya wujuhari mfulana zaveri redera davi hedu tabiho ili davi bake maji bake mwenje bake mahkama batike corruption batike wizi batike udhulumifu kwa tiju iyo dizorizita hao garanzo tukufu lo Maurice garanzo tukufu lo Seychelles garanzo tukufu lo Cuba izonti bokombuka subutata ya tamarebonzi mbuka muharaho tamarebonzi mbatu jore wafungwa wora hafu mukana bo monjorengwa mukana manga problema maji ensi hatu myezi mbatu jore kaheni neema rikarmo fukara labo kangari tukuzao idhihaka ngari shishilawe idhihaka ngasima watwania harumwe idhihaka ngaranzawe Komori harumwe idhihaka na batani na sanganati na mswalata
Yode mara kama mwanzo zongezo badili. Shamiti mguna joenge Komor, eke Komorishi ni Almanyi, hawishi ni Brazili, hawishi ni Dobi. Shekarishi ni Brazil. Si waje. Hai, aborishi ni Brazil. Shabadili na mwe Komor. Barishi ni Brazil. Wari washindi reme Brazil 3-0. Eban hodone mashawa Komori namna walio. Kasa waruhamo mpira. Heni mgurejei haru emna taya, ngurejar mwemna bido, ngurejar mwema gama, ngurejar mwazira pitali za peu, nezelikoli za peu, no levi, ne kriminalize zango zonzi pia. Eba ni zondi zozan zao. Mwanzo Komori waduware ma 40 €. Komori na ware ma 40 €. She Komori bake maji, bake mwenji, bake msomo, bake amani, bake mahkama, bake hazi wana wafanyi, bake maisha bora. She wa Komori na ware mabeshe 40 €. Harmaze mbionar ke madernia sonti pia. Harmaze mbionar toka madernia sonti pia. Harmaze vole na remwe mazengo sonti pia. Heni wakatesa la katina duware ma 40 €. Kabate tabu. Sha weja Komori ngoronti lona hafu. Ngoronti balo amani, balo mahkama, balo maji, balo mwenji, balo nzia, balo aeroport international, bakombre njam mnyezi mguae. Na remwa 40 €. Wana wahunde haziwa vanyi. Na remwa 40 €. Sha mwana Mkomori wa henu siku uonge harma amani na furaha na raha na maisha bora. Iyo liyo lazimori keveri pia. Shati veri ya nruwadunga mpira mbio na mtafadhali mrenzi bayo watu watwania ishwedhi haka na mwanze mtanza ishwedhi haka na mundeye mtindeye yote ni honlio kama tujua ni heza wansise dokomoga mjitukazo ajalini hakanga mwandu warumea wesela kanti hiyo iliwa wamkadamizanize ankli mto kama jilengwe ngwajo urengesela kanti hiyo wadohenda wefetele no wanruao wamdade ni majilengwe malaba machololo kawodo wanza wensi watukufa jamalifu khairi na amani ngamjumbushano banu mlio hanyo pia. Mwenyezi Mungu na hifadhi Komor, Mwenyezi Mungu na tukuze Komor yaini ke hatima njema hasonti pia. She Komori tsinde arwi ilona minazi na milima ye Komori duwana jamu dasi wana jamu heno wakatuto jobadili heno wakatuto kaushilevi haka Mwenyezi Mungu kanoparo risaidia yetu hansi harumedhi haka haruma bana mashaka haruma ufukara wa ankli na ufukara wa maisha. Gelazimore lewe rikena priorite harumwezi ntukuzo nitukufu njamalifu. Eba ngabo na mke wanono usiku wa saa tena.